it's the issue of livestock. The mathata. It's peko, tihomu, timbuti, tidonki, swi le ku karhateni. Mi pfuna njhani ka xiximo xa muxaka wolowo na vatirhi va lava va tirhaka ka ndzawulo leyi ku nga maphorisa ya swa le magondweni kun'wana va vona ka onge va pfa va relaxa ngopfu mi swi endlisa ku yini ku vona ku va na ku tirhisana ku ya mahlweni? The MEC, Bomme Valet Mate, has been very clear on this one. Together with MEC for Cooperative Governance and Human Settlement, they'll be visiting traditional leaders, telling them about the importance of looking after their stock. These animals, in the form of cows, donkeys, and dogs, to a certain extent, must be looked after. We're aware that there's no fence, but those are critical in causing road accidents and road crashes. So we'll be liaising with the various stakeholders, showing them of the importance of avoiding crashes vis-a-vis road accidents. No fence, why? Hi ku khale a mi vekela ti-fence a ti va ti ri kona mapatwini sweswi ta ha ri kona. History will teach us that myself and you as community people were taking all those fences. Unless you assure us through Mnganlone and FF Makomandela, or this time you're going to always reiterate to our beloved community people, please, that is your property. You must not destroy it. As of now, we're 30 years into democracy, don't want to give an excuse. There's a need for us to have fences, but it's beyond our control. Hi va dadi khetsile swinene nkarhi wa n'wina a hi tirheni i sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i nkulukumba dadi a hi bula na vona laha hi kha va hi nyika xifaniso xa ku hikokwalaho ka yini hi ri la timhaka ti tele mingisero Munghana Lonene FM kumbe a hi sungule laha va ri va lange patu leri R578 lexin'wana xi nga endla leswaku va langa patu leri i mhaka ya ku i patu leri ri khumbekaka swinene ka ku hoxa xandla ka tinghozi leti va ku ti ri kona magondweni swi vulaka ku na vanhu vo tala lava va nge le ku hundzeni a misaveni swi nga fanelangi se leswi va nge le ku hundzeni a misaveni swi nga fanelangi sweswo swi hetelele swi endla leswaku va hetelela va ti endla va vona ku swi na nkoka ku ta lemukisiwa rixaka leri ku ta lemukisiwa vanhu lava hi tlhelo ra timhaka totoleto ngopfu loko ka ku langutiwa ka timhaka ta mphakelo wa kumbe vuhlayiseki bya swa le magondweni se i mhaka leyi nga hetelela yi fikisa xiyimo xexolexo xa ku va vona ku swi na nkoka ku hetelela ku va na mapfhumba lama va ri ya katsa swiyenge swo hambanahambana tihosi ya katsa van'wamathekisi na lava tirhisaka swa tibazi hi ndlela yaleyo se sweswo hinkwaswo swi hetelela swi endla leswaku ntirho lowu wu hetelela wu ta simekiwa la hi nga kona hi ndlela yaleyo hi yo mhaka na sweswiwani hi hetelela hi fika ka xiyimo lexiya xa ku va ku hetelela ku langutiwa ku a ku teni ku ta lemukisiwa rixaka loko rixaka ri lemukisiwile ri ta kota ku va ri tiva ku hi yisa ku yini emahlweni hi na murhangeri ka ndzawulo leyi yi nga hetisa laha hi vo hi lavaka ku va hi bula na vona ka nhlekani lowu kulukumba Stephen Machena na ku pfumela ku ni vule swona loko ni nga vulangi swona va ta ni byela but Steve ku hi swoho swi leswi ni nga vula swona kumbe a hi swona ke kambe xivutiso lexi ni lavaka va vutisa xona xo sungula i ku va humese mali tanihi HOD ya ku hi hetelela hi tala va kuma value ya mali ya vona ke but Steve Inhlekani, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon to you and to the listeners. No, you look surprised when I was speaking Chitonga. What was the problem? Were you perturbed that I want to communicate with you in Chitonga? Not actually surprised, rather scared because I want to communicate with you and the signal is quite low on my side. Oh my word. Your department has brought us here. Maybe from the department's perspective as an administrator, why do you deem it important for us to amalgamate here? We are here to launch our road safety festive plan. Primarily, we're here to talk to people. We're here to share with you our plan, and it's very simple. Our plan wants everybody to be involved, wants everybody to understand that we're going into the festive season, which is very dangerous for motorists. Our plan outlines on how we're going to deal with lawlessness on our roads, be it a motorist or a pedestrian. But in the main, we're here to garner your support, to garner everybody's support, to say road safety is everybody's responsibility. Let's all ensure that come next year, January, we're able to greet each other again. We don't want stats,
nobody has to die. That is actually why we are here today. The reason why we chose LM, one may ask, our stats are saying we are collecting a lot of people on our roads this side of Limpopo. And we are here to talk. That's why we have traditional leaders. There are a lot of roadside taverns. We know the schools are closing. We know the factories will be closing. We know there will be people coming home. Some of them, if they don't listen to us, they will never be able to go back to their workplaces. So our plan is just about that. Going back from previous years, do plans work? And how do you judge? What is it that you use as a benchmark to say our plan has been successful? Last year, festive, we had a bit of a reduction, but we still had people who died. Yeah. A plan is a plan. What happens is the decision that the motorists take on our roads. That is actually what we are all about. That's why we value awareness and education more than arresting people. Yeah. We know if you are a motorist, if you are a driver, it means you are responsible, you are matured. That's why we talk to them. So last December, when you comparatively, we had a bit of a reduction. I see. But for a mere fact that we had 60 pedestrians who died on our roads, mostly hit and run, it means we have a problem as a country, we have a problem as a society. So that is actually why we are amplifying our message. I want to go to a very short commercial break, and if you don't mind, can kindly wait for me, because I still need to find out from your department the issue of fencing. We used to have fencing on our roads. They are no longer there in some roads. What could be the problem? Have you tried to identify the cause thereof? But after this short commercial break, kumengo mboto mina katla katse kumeno ngoto mina take bela ora ya kumembera ai sungane nitwako pa mavengele ba ikhomele ni tabo ya isa mahlweni na boti Stephen Machena kusuka ka Ndawulo tani nhloko ya Ndawulo leyi vulavula ku yona Ndawulo ya timakata vutleketli na nhlayiseko wa vaaki eLimpopo. Wa xi tiva xiritwana lexiya xi nga enhlokweni ya wena lexi ku sivelaka ku va u vulavula hikuva vanhu va ta ku yini kumbe hi ku chava ku vuriwa mpimpi. A wu fanelanga ku titwa u ri na xihoxo hi ku endla leswinene. Hi yona mhaka leyi hi tiyisisaka nsirhelelo wa vulumandleve hi ku tirhisa layini yo hlawuleka leyi nyikeriweke laha u nga fonaka na ku mangala ku ehleketela kwihi kumbe kwihi ka vumbabva na vukungundzwane hi ndlela ya xikalavito. Se va na xiphemu xa xitshunxo na ku amukela mimpaluxo leyi sirheleriweke hi ku tirhisa vulumandleve lebyi nga na vutihlamuleri. Mangala vumbabva hi ndlela ya xikalavito eka 0800 111224 kumbe u emailela eka rafathics@thehotline.co.za. Road Accident Fund i vandla ra ndzawulo ya timhaka ta vutleketli. Road Accident Fund ha khumbeka. Mintshovo ya Black Friday masiku ya nkombo eka Boxer. Xava Goldie IQF mixed chicken portions 5 kg timbiri 358 randi. Rama original fat spread brick 500 gram ta ntsevu 120 randi. Boxer ikara mintshovo ya Black Friday. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Leswi swo swa Umgana Lone FM no ku Africa wa vulavula Khensa swinene. Hi tere ku tisela wona twi kusuka la a worshiping center eka Bokisi. Hi la nga kola tindhawu leti ka Bokisi. A ni swi tivi kokwalaho ka yini va ku hi le ka Bokisi kumbexana varhangeri vakulu loko va tshika va tile va ta hi fanela ku hikokwalaho ka yini ku ri ka Bokisi. Kambe sweswi na ya mahlweni na Buti Steve. Buti Steve, thank you very much for staying around so that we can conclude our discussion. We were talking about the fencing that used to exist in some roads. I saw it's still intact with the N1, but the R roads are having difficulties in maintaining fencing. Have you given up as the department to say, we've been putting up these fences and people who have been cutting them and. It's like you've just read my mind. My brother, we are our biggest enemies, or we are the enemies of progress. That's actually what I said this morning because I was passing by the N1 Butlokwa. The fence is being taken away, and it's not washing away by the rain or whatever. It is our people. There are bridges, but they decide not to do that. The reason why we have got this perimeter fence is because pedestrians, stray animals, these two. Now,
these fences are taken away by our people because they see it useful for what they want to use it for at home. And we continue to say, and on this one, we continue to make a call to our traditional leaders to say, in your gatherings, talk about this. They cannot dismantle the infrastructure because tomorrow they will be writing back to the department to say, our people are dying on our roads. The areas where we have a lot of pedestrians, if you remember Mokopon there, the N1, a problem. If you remember Botlauka, also a problem. So that is actually where we are, but we will not tire from that. We'll talk to the municipalities, we'll talk to public works so that we can refurbish those perimeter fences. That's actually what we're going to do because it's very important. While I'm still with you, with Steve, I'm not sure if it's your mandate or as a department, the issue of transportation. People are crying to say they are being bullied in our roads by taxi operators. Taxi operators are doing as they wish. Now the question would be, how do you intervene as the department in situations like those? Because year in, year out, we will see. Let's take, for example, Polokwane, right? We have prominent hiking spots, and people are being bullied that not to be there, to hitchhike there. So the question would be, as a department, how do you assist the public there? No, it's simple. It's lawlessness. It's extortion, and then as a department, we frown at it. And I mean, we've got the provincial taxi council. They are here with us. They said it now to say it's lawlessness. It's not who they are. It does not represent them. But So- who's doing that then? Because we see taxis. Yes, what happens is you will have the leadership, but you will have the operators, the lower level taxi associations. They still do it. We know the hotspots. We continue to talk to them to say what you are doing is not within the armpits of the law. Law enforcement can only be done by law enforcement. If you are a taxi industry, you see those gaps, you report. You don't take matters into your own hands. And we continue to say it cannot happen, it should not happen under our watch. I see. We continue to talk to them, but on the flip side, and not negating what I've just said, Yes. we want motorists to understand that hitchhiking on its own is dangerous. They are donating themselves and their goods to those people who masquerade as genuine people who want to help them. They rob them, they just terrorize them, and we are saying at all costs, try and utilize a safe transport that we know is available to ferry you from source to destination. Okay. But Steve, you can say this na kuba mitemtabula na yena. Like I promised off air, when you see me in your department, I'll be bringing you goodie. Nakens. Inko. Evala bo mitso mgana lona FM la bola bona enkul kumba Stephen Machena basuka ka ndawulo le yatmakata vutleketli na nhlayiseko wa vaaki va bula na hina laha hi timhaka ta ku va va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka ha kona ngopfungopfu loko a ku langutiwe ka timhaka ta vuhlayiseki mhaka leyi va hi tshikelelaka swinene hi yaleyo ya ku hi hina valala va hina vinyi hileswaku hi hina hi tekaka xiboho xa ku va hi ti onhela hi hexe hi hina hi tsemelelaka tidirata leti vekiwaka lomu matlhelo ka magondo sweswo hinkwaswo swi hetelela swi endla leswaku hi hetelela hi tikuma ku ri na xiphiqo xa ku va na tinghozi hi ndlela yaleyo na bishop la bishop hi va nga ta va kha va vulavula na hina va hi byela ku tanihi hi va tikereke swi va khumba njhani kumbe nhlengeletano ya muxaka lowu yi va khumba njhani laha ni nga koho ku na tindhawu timbirhi loko ki humala Elim loko i fika laya wa ku jika patwini wa ku hundza patu ra ku jikela a River Platz na va Mashamba ku nga kwala crossing ku hundza i ta vona kun'wana ku tele swi tikombongeti ku na ntirhonyana wo karhi wu nge le ku endliweni a hi kona laha hina hi nga koho hina laha hi nga koho hi le kerekeni vengeri i worshiping center church ka bokisi hi laha tlhelo ke le rivola ini tlhelo ku ri laya hi laha hina hi nga ta va hi ri koho loko lava ku vona hina hi laha hina hi nga kona mikisero munghana lona FM ntirho hi tisiwe laha ndzawulo liya hi timhaka ta vutleketli na timhaka ta nhlayiseko wa vaaki ma ni amukela bishop la bishop i ndlekani hi mi amukeleli ka munghana lonene nkhesile muhaxi khalanga na vayingiseli va munghana lonene mi ni byele vito ra n'wina hi nga ri moyeni ni ri rivele kasi mi rivala mutswari swilo yini khalanga
mina ni archbishop Mtswari kambe I Mtswari hi Xitsonga swa olova I ntiyiso Mutswari bishop archbishop ni byeleni loko n'we mi ri la namuntlha hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va mi va xiphemu xa ntirho no ya ni khensile Muhaxi Khalanga na va ingiseli va Munghana Lonene hina tanihi malandza ya Xikwembu loko hi hlaya Bibele I ri hi fane hi khongerisa tiko ri va na kurhula ya se namuntlha la hina nala ku nga tinghozi ta le mapatwini leti lavaka xikhongelo se hina swa hi fanela ku huma atikerekeni hi ta patwini la ku famba ku timovha leti dlayaku vana va hina vatukulu va hina hikuva lava faku ngopfu a ku fi vakhalabyi na vakhegulu hikuva hina vana va hina va xava timovha ta kahle masiku lawa se ha swi lava ku huma hi ta la patwini hi ta vulavula na vona hi va byela kambe I xikhongelo kumbe I xilavekaka kumbe I yini hikuva vanhu lava nge le ku van'wani I mhaka ya ku va va kha va chayela hi vusopfa van'wani timhaka ta ku va va kha va kha va nghena a magondzweni va popiwile matikhomelo ya hina I yan'wani ya hoxaku xandla ka tinghozi leti hi ti kumaka na magondzweni Khalanga u nge vulavuli na munhu u nga sungulangi hi xikhongelo hikuva loko wo vulavula na munhu u nga khongelangi enge ku twi se hi rhanga hi khongela se hi take mapatwini hi ta vulavula se laha mapatwini lexi karataku ngopfu I rivilo ene vanhu lava dirayivhaku rivilo ro leha I vanhu lava nga dyondza ti-road side ku ri movha u fanele u tsutsuma tikhilomitara to karhi ndhawu yo karhi mara u kuma ku munhu luya se u rivele se u tlula nawu hi leswi hina hi lava ku byela madirayivha ku mi nga tluli nawu leswi u nga dyondzela swona swi landzeleke xin'wana vadirayivha va karhi va tsala ti-WhatsApp va ri u kuma hala a khome foni a karhi a WhatsAppela un'wana a karhi a dirayivha phela WhatsApp na yona ku tsala u fanele u langutisa laha u tsalaka kona se u ta langutisa njhani phambeni xin'wana futhi I mhaka ya ku va overtake na loko ka ku nga fanelanga se kwalaho ka ku overtake ka ku nga fanelangi archbishop hi la mi nga koho hi ku ma ku vula ku vanhu lava va dyondze milawu ya le mapatwini se swi fika njhani laha ka ku overtake ku nga fanelanga mhaka yi nga kona problem u nga ku se xihoxo xa kona movha leyi a nga xava yona hikuva yi tsutsuma ngopfu u hleketa ku yi fanele I overtake na ndhawu yo ka yi nga fanelanga hikuva yi tsutsuma ngopfu kasi loko a karhi a overtake hi movha yo tsutsuma ngopfu ku na leyi tsutsuma ngopfu ku fana na ya yena yi ta yi halaya se ti ta hlangana ndleleni se hina vaakatiko futhi lavo ka va nga yangi va ya dyondzela ti-road side lava fambaku laha na vona hi fanele hi famba hi ya tihosini a hi kombela department va hi seketela hina vafundhisi hi famba tihosini hi vulavula na vaakatiko na va lava nga fuya tihomu se a ta ha dyi anhoveni ti dya patwini ma yi vona mhaka ya kona se mhaka leyi I lava ku hi khomana ku ri vafundhisi ku ri na department xikan'we na vakosi xin'wana futhi la tikerekeni ta hina hi ta kombela 10 minutes mani aka kereke yin'wana na yin'wana a hi vulavuleni hi mhaka ya ku amapatwini ka fiwa hi nga vulavuli ntsena hi mhaka ya ku ya nghena tilweni hi nga vulavuli hi vutomi bya la patwini la munhu a famba ani loko ku fiwile hi ya matilweni se I mani a vilelaku ku se a hi rhangeni hi vulavula hi laha u hanyaku kona loko se hi vulavula hi laha u hanyaku kona u ta ya matilweni u ri kahle a wu yi matilweni hi ku ona nawu wa tiko archbishop Inkomu. hi nga ngheni ka tipolitiki ri ri nkarhi wa n'wina kasi politiki n'wina I swona Khalanga mina ni tsakise hi ku ndo na fika la mi ku I Khalanga laha na khensa ku kasi ni nga tsandzeka ku tiva kokwa wa mina ma swi vona mara se we u karata hi ku rivala Mutswari nga rivali hi nga rivali ntukulu wa vina Inkomu. ntukulu akhensa sweswo mingisero Munghana Lonene FM archbishop Mutswari lava hi bula na vona ka nhlekani va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka kona twana ke endlisa ku yini sweswi ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we loko hi suka kwalano hi ve ya ka Mnakisi Phineas Malachi a hi byela
leswaku ntlangu wa cricket lowu nge le ku yeni mahlweni siku ra vumbirhi exikarhi ka Sri Lanka na Afrika-Dzonga wu famba njhani, ivi kusuka kwalano hi kota ku ya mahlweni hi bula na vayingiseri va kola hi ta bula na vona eka ndhawu leyi yi nga hola la ka Chavani ka bokisi nhlekani lowu. Hi khensile ku va ma hi lombe ndleve a hi tweni ku mahungu ya misava ora yin'we ta emisekweni nhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ni khensela swinene Khalanga ku seyeriwa nkarhi muhingiseri enhlekani. Moya wa matimba wu hlasele swinene eRandfontein eJoni. Ndzawulo ya dyondzo yi komberiwa ku teka magoza eka timhangu to pfinya. Va xiyenge xa mati eJoni va tshembise ku ololoxa mitlhontlho leyi nga kona. Mahungu xitalo hi awara ya 1. Right ke Khalanga no themba leswaku veni se mi ta va mi te eka mina kasi ke ni pfumeleleni ni tlhela mi amukela ku na vayingiseri va makomba ndlela ni nga tivi leswaku layini ya mina yi ta va yi file kambe loko ku ri ni le moyeni mo ni vula leswaku veni xipano xa Afrika-Dzonga xi hetile eku beta ka xona eka nkarhi wa awara ya 12 eka siku ra namuntlha la loko ni vulavula sweswi va le swakudyeni swa na nhlekani va endle mitsutsumo ya 191 va humesiwa hinkwavo ka vona va humesiwe eka over ya vo 50 leyi lo xota ntsena yi kayivela tibolo timbirhi ku veni va heta over ya vo 50 vone mujana loyi a vuriwaka Themba waka Bavuma namuntlha ku va yena la ringetaka hi matimba swinene hikuva loko hi langutisa hi kume leswaku veni eka tibolo ta 117 i humesiwile a ri na 70 wa mitsutsumo laha ka ti-boundaries ta yena a ri na 6 yin'we na nkaye wa ti-force ta yena ku nga yena a nga simeta xipano xa Afrika-Dzonga swinene ku tshunela laha xi nga kota ku fika kona hikuva loko ni langutisa lava teke endzhaku ka yena ko va mutlangi wun'we ntsena laha nga kota ku endla mitsumo ya 50 nkombo laha nga mani loko a nga ri yena mchana loyi David loyi ni nga vulaka leswaku veni yena a nga ringeta nyana kambe a swi yangi kwalani eka xipano xona Afrika-Dzonga a yi langutisi katsongo leswaku veni loko hi vuya kumbexana ni nga vula leswaku veni vabeti va xipano xa Afrika-Dzonga va tikisele ngopfu vabawuri va xipano xa Afrika-Dzonga loko hi langutisa leswaku veni va Kagiso Rabada va na ntirho wukulukumba loko se va ta sungula ku bawula ku la ku ringeta ku pfala xipano lexi xa Sri Lanka ku xi nga endli mitsutsumo eka rivala leri loko hi langutisa hi kumaka leswaku veni xikolo lexi tsanani lexi nga tshama xi tsandzeka ku landzeriwa a ku ri loko Afrika-Dzonga va karhi va tlanga na tiko leriya ra Bangladesh la Afrika-Dzonga a va endle mitsutsumo leri ringanaka 274 ku hleketiwa leswaku veni i ntsanane ni vulavula eka rivala leri hi nga eka rona a ku ri hi 2022 ivi loko xipano xa yona Bangladesh xi ta sungula eku beta Afrika-Dzonga va humesa xipano xa Bangladesh lava a va lo endla ntsena mitsumo ya 53 hinkwavo ka vona va mbubureka ku fana na mahele endzeni ka rivala va humesiwa hinkwavo ka vona hi xona xikolo lexi tsanani eka rivala leriwa ra Kingsmead lexi nga tshama xi tsandzeka ku landzeriwa namuntlha a hi swi tivi leswaku veni xipano xa yona Sri Lanka xi ta swi kotake ku landzela xikolo lexi tsanani swinene lexi nga endliwa lexi faneleke ku tiwa hi le ndzhaku ka xona xa 191 wa mitsutsumo ha ri na siku hinkwaro ka rona ku la ku vona tanihileswi yaku ka masiku ya ntlhanu Khalanga xikan'we na vayingiseri xipano xa Afrika-Dzonga xi humesiwe hinkwaxo ka xona xi endle 191 wa mitsutsumo seke hi ta vona leswaku veni va ta swi kota ku pfala Sri Lanka yi nga fikeleli ke a swi le ku fambeni man a swi tshikiwi like a swi le ku fambeni swilo ni tsundzuka hi ringete ku vulavula hi swona tolo Khalanga leswaku veni xipano lexi hi nga na xona a ko va xona i xipano hi ku xi helerile mara loko hi langutisa a hi xona a va kombi ndlala Khalanga ku vulavula ntiyiso eka xin'wana na xin'wana munhu loyi a nga na ndlala i lava swakudya laha swi nga kona mara munhu loyi a nga xurha a nga yi hala swakudya swi nga kona seke a ni swi tivi leswaku va vula ku se va fika asilinini vatlangi lava ke loko hi langutisa leswaku hi ngo hlaya laha na lahaya va Keshav Maharaj va Kagiso Rabada i vanhu lava kota ku endla ntirho wa vona loko hi langutisa Kagiso Rabada Khalanga i number 2 eka tibawulo ta le misaveni hinkwayo ka yona hikuva
a tiyimiserile a tirha hi matimba u tlange na vatlangi vo fana na vo the great Dale Steyn a tirha na vo Makhayantini se ke i dyondze eka vona i mutlangi la tiyimiselaka i humelerile swinene loko hi langutisa kambe lava nga kona lava anti so ti fane a ri ndzi lachi hi ta twa ku swi endlisa ku yini se sweswiwani hi ni vulavulaka na n'wina ve le ka swakudya swa nanhlekani va le ka swakudya swa nanhlekani laha se va nga ta vuya ku nga ri khale tanihileswi va nga tekiki awara ko va ku fambani mi ya dya mi vuya mi ta endla ntirho loko u langutisa van'wani va kona rivaleni va le ku tiololeni kambe ka ha ri nkarhi wa swakudya swa nanhlekani okay no ni mi twile lachi khetseri swinene ku khensa mina khalaki inkomo sweswo mingisero mugana lona FM lava hi bula na vona i Mnakisi Phineas Malachi va ka va hi nyika xifaniso xa hi laha ntlangu lowa wa test wu nga le kwini mahlweni la ku bula na meyara wa masipala wa Makhado hi vo va nga hi rhurhela la se hi la ku bula na vona hi ta twa hi bule na vona hi khale ngopfu va kha va kombisa hi timhaka ta ku pfariwa na ku pfuriwa ka swiphaza hi ndlela leyi se hi la ku bula na vona sweswiwani hi langutaka pfhumba ra muxaka lowu ri va kha ri vula yini eka vona hi ndlela ya hina vo nga tirhisa swihangalasamahungu swa hina at Africa Munghana i Twitter handle kumbe tirhisa mathevela DP ya sabc.co.za hi ndlela yaleyo leswiwani swi va swi kha swi endlela leswaku hi kota ku va hi twa ku loko xiyimo xi titani xi va xi kha xi vula yini hi tlhelo ra matshamele ya swilo ngopfungopfu loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta ntirho lowu hi nga ka wona ka R57 epatu leri nga koho la ka Chavani swi le ku tsutsuxeni siku leriya ro loko a ku nga tirhiwi munhu a fanele a lo ti tshamela a ri mkumbeni a ti tshamele kahle ma swi vona se hi ku ka tirhiwa wa boheka ku bakanya nkumba ivi nghena ndlela i tala aka Chavani ka bokisi hi laha hi nga koho hi ndlela leyo ene ani ri hile swi hoxekile kambe mi nga hi byeli mi ku hayi ya ilimi mi vula ka bokisi hayi swona sweswo yi mani hi bula na lavawani hi vo lava va nge loko i kombela lifiti ve va na matimba yo ku chichisa vanhu ni vulavula na nkulukumba Mperekeng Mangalo ni tshemba va tsale swona la kusuka ka the Santaco organization nhlangano lowukulu lowu rhangelaka van'wamathekisi ntate inhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekane ngwashi nabayingisile ba Munghana Lonene hi hlanganile la namuntlha n'wina tani hi Santaco mi ri yini hi ntirho lowu hi nga ka wona namuntlha a mi va byela yini lava va nga lawulwi swi tsakise ngopfu futhi ha swi ndunduzela ku ri leswi swi nga hlangana na swona namuntlha a tikweni ra ka hina aka bokisi mchaveri MEC mchaviseki MEC mathe va suka lava sukaka va ze va fika lawani ku ri hi kombisa na ku seketela na ku ri campaign leyiwani hi nga ka yona ku hiyo ya kahle ngopfu hikuza hi ya ka nkarhi lowu u nga ta kuma un'wana a ya henhla ku tsakiwile mabonasi ya tele a swikhwameni vanhu va ya mavhengeleni no robiwa va robiwa mara hina tani hi va Santaco the taxi industry in Limpopo hi ri leswi swi nga endleka namuntlha leswi swa hi tsakisa se loko swi endlekile swi ku tani n'wina va mathekisi mi vulavuliwa ngopfu hi minkarhi ya mphetsa ve ri mi nga chayeli vanhu kahle mi yima kwala na kwala hala tlhelo mi pfa mi khandziyisa mi lava ku vanhu va khandziya mathekisi ya n'wina hi nkarhi mi ri yini sweswo a yi toloveli mahungu ya ta famba loko i nga ri na va ri maphugo leswiya swo ku yisela mhaka yo ka i nga ri yona hi nge kaneti kuza a ni ri Santaco is a very broad church yi kulukumba ngopfu ya swi nge endleki ku ri ku nga vi na swin'wana a ndleleni mara ku ya hi ku navela ka hina tanihi hi ri vun'wamabindzu a hi lava ku vona ku ri vakhandziyi va hina na vanhu va hina va khomeka kahle va hlayiseka va famba va ya fika lava ya kona xo sungula leswi ni lava ku ri vanhu va mathekisi na vanhu va swi tsakela ngopfu hina a yi karati na hambi munhu a fika ka hina a xota ha n'wi teka a yi vuli ku ri wa xota chika leswi mi vona swi hi kanganyisa apatwini hi mhaka ya ku ri ku se ku tele vanhu lava va ti vitanaka ku ri i va mathekisi kasi a hi vana va mathekisi
hi mhaka ya ndlala va nghenelela ka nsimu mara ni ya rhala lihana lena maala ku vanhu va nghena ka ti-association ta n'wina mi tshama kha ku tela a ku talangi ko va ku ri maendlelo ya kona i fanele ku loko i fika i gongonda i vutisa vanhu va tsandzeka hikuza va lava swilo swa mahala va lava ku ri va nghena na vungungundwani so a yi lavi vungundwani ha ku screena yi ku langutisa kahle ku i kahle na kumbexani taxi leyi nga ka yona sweswiwani a ya ha fani na ya period 1994 leyi ya tlhela ya khalekhale sweswiwani hi le ka mfumo wa kahle lowu hlayisaka un'wana na un'wana yin'wana mhaka leyi ku vulavuriwaka yona ni tate mperekeng i mhaka ya ku ti-taxi ta n'wena ve ra ti tala overload kasi ti-taxi leti ta yima masiku lama hikuva vona vanhu va lo yima so va yima i swi vona ku i vanhu lava taxi a yi fanele yi khandziyise 15 mara ku na van'wana va ngo lo yima swi fa swi hlamarisa nkarhi wun'wana mara nkarhi laha ka hina swo tala a swi tala ku endleka ngopfungopfu laha hi vulaka ka patu leriwa ra 578 ku ya giyani mi nge swi kumi na siku rin'we mi kuma vanhu va tele ku ya kwalano a swi endleki loko mi vona va tele mi ta kuma ku ri loko mi langisa munhu waloyo a nga na maphepha ikuza loko a ri na maphepha i nawu wa association yin'wana na yin'wana wa Santaco ku ri a yi pfumeleli overload ikuza mi swi tsundzuka ku ri vanhu ka hina i ti-asete va nkoka ngopfu ku luza munhu wun'we hi mhaka ya overload movha wu nga wu lawuleki loko wu tele ngopfu swi yi karata ngopfu a yi swi lavi sweswo that's why mi vona ku ri lembe na lembe mfumo wena under Department of Transport va na leswiya swa ku va traina madrayiva va nyika tikhapu ku va tutuweletsa ku ri va driver hi ndlela ya kahle na ku layicha va layita kahle se mi hetisela mi ku yini ntate mperekeng loko hi kha hi vulavula hi nkarhi lowu wa khisimusi mathekisi yan'we ya ta va kha ya hala na hala ya tleketla vanhu ya va yisa madorobeni na sweswo ku ndlela ku yi tshama ka ha hlayisekiwile loko hi vuya lembe leri taku hi kuma ku vanhu hinkwavo va hlayisekile mi ri yini ka voho vaaki ku angarhela na van'wamathekisi ku kongomisa swo sungula ni nga ku vaaki mi yi seketerile kusuka loko lembe ri sungula ku ya fika sweswiwani na ku hlayiseka hi khomane kahle leswi swi laveka ku tani hina hi varhangeri va Santaco a hi tsakela ku ri ku va na ku tirhisana na ku hloniphana mi nga chavi mi ku mali ya n'wina ya xota loko yi xota fambani ka driver mi vulavula na yena hayi siyi munhu apatwini hi ku mali ya yena ya xota kahle leswi kumaku ku ri swa yi tsakisa hi ku ri ku va na ntirhisano na ku hloniphana ku hava na ndwalo wun'we xo karata hi lava loko mi kuma mi khandziya taxi yo ka i nga ri a renkeni yo ka i nga ri i nga ni nawini mi ku mi jahile hi swo swi tikelaku ngopfu nkarhi wo tala hikuza i tshama hi karhi hi tenga ku ri un'wana i lahlekuriwe i tipahla in'wana yi yiveriwe mali in'wana ku endleke leswi a hi swi tsakeli hi tsakela ku ri famba mi ya khandziya laha ku nga kona ku fana na ama-taxi rank ku ri va kota ku mi fikisela mi ya kona xin'wana ni lava ku ri loko ku ri a mi khomeni kahle mi nga chavi ku ri mi khumba association ya kwalano hikuza ku na vurhangeri lava nga ta mi pfuna hinkwaswo leswi mi nga ta hlangana na swona ntate mpereke khenseni swinene loko ni famba la ni kombela tinomboro ta n'wina hi la ku na n'wina hi pfa hi vulavula na n'wina ka xiyanimoya loko hi va na swiphiqo leswi swi khumbaku van'wamathekisi ni tsake ngopfu na mina ku amukeriwa ka munghana lonene ku ri a hi tirhisaneni hi rhwala vanhu va hina na n'wina va madirayivha na ku mathekisi kwalani a handle ku ri swilo swi kota ku famba kahle na khensele swinene sweswo mingisero munghana lonene FM yimani hi ya twa le stagini le MEC ve le ku vulavuleni a hi va tweneni va khoma loko nga swi koti ku pretenda byela vamakhelwani kumbe wa ni bukutela everyday va ta ku potela yena loko chava ku pota wena vamakhelwani a hi veneni varindzi vamakhelwani va hina loko hi ta swin'wana swi endleka ka next door a hi veneni na concern ku hawa mani nga ku vorile hala a vo hleka hi byela maphorisa va na lunghero ra ku loko ni pota mhaka ni va byela ku mi nga ni vuli va nga ni vuli eve va ta khoma se va ndhavesi ta vulavula na vaakatiko va n'wina swi hundze khale leswa swa ku n'wansati va ri i ta tlela loko ri nuna i vuya hi 12 ya vusiku n'wansati ta yimela nuna vuya loko a fikaka a wu sitela hi mana butani na yimele leswiya yini ku mi ni ba ni nga siya ku tleleni vakokwani va swi tiva laha nkarhi n'wana karhi ni vulavula no va tsundzuxa mabibi ya mbilu sorry mara hi leswi a swi ndlisa swona khale sweswo a hi endli swona vakokwani a ka ha ri na nsati wa xiponci sweswi
n'wanuna wa khale loyi ni n'wi tivaka va ri loko a ku lovola a fika ku xavela xibelani loko u za vona n'wansati ambale xibelani xa vuhlalu khale a tekiwe hi xigwili munhu yaloyo hi xitirhi ivi lava vanhu va ku mbala van'wa njhobyana a wu ta va vona ku lava swo fana ntsena se minkarhi yaleyo yi hundzile ha hlamba ha basa daswa ku va na tinyimpi leti ene va tatana ni kombela hi ku titsongahata loko nsati wa wena a tirha a hola ku tlula swi amukeli xikombo xi nyike wena jackpot ya wena ni ri i ta nyika wena mali ni ri i ta hluvukisa muti wa wena so why u n'wi dlaya one of my friend u ri u ya pensionini sweswi loko ni n'wi vutisana ku why u ya pensionini I want to eat my money because my husband already nga ku se organize vanhu ku va ni dlaya ku lava teka pension ene munhu loyi a ri mutirhela mfumo na yena where is his pension u dye na hina se u la ta dyeleya i ri luya fanele a fa yi ta kuma hi yena so va papa va hi rhandzeni vanhu lava hi nga tshama hi va promisa siku rin'wana hi ku hi ta va xavela xitimele mi nga ri na railway line twa munhu a ku ni ta ku xavela xihahampfhuka nga ri na strip then u ti vutisa ku xihahampfhuka xa wena u vula helicopter na and now you know helicopter yi ta yima ground here. So we're saying these 16 days ya activism against gender violence hina hi ri mfumo hi ri a ku ve mahanyelo ya siku rin'wana na rin'wana a hi la ta lamula tinyimpi hina hi lava ku va ndhavezi ta va va na vanhu vo tala va ku va rhangela hi marito lama SJ we are supporting your program, we will be part of your program na vatirhikulobye va n'wina SAPS, the men in blue and the men and women in green. AMC Violet Mate ita vuya yisa mahlweni a sungula ni basala sungula minkhuvo ya makumu ya lembe eka Shoprite eka mbukuto yo fana na 500 gram ya xitina xa Rama Fat Spread hi 24.99 na 2 liter ya Excellent Sunflower Oil hi 64.99 ntsena nakona loko u xava tibrandi tinharhu leti ngheneleleke kutani u swipe khadi ra wena ra Extra Savings ku kuma scratch card u nga ti winela xiphemu xa 10 million rand hi mali na masagwadi yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Shoprite eGauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 8 ta December 2024. I Black Friday utululamisela ku vuyeriwa eka smart TV leyi yo vangama leyintshwa leyi yi veke tihlo mintsevo yo hlamarisa 4K resolution ti-apps leti nga heriki ku hlaya i ku twa ku xurha u tsutsumela xitolo u langa TV ya milorho ya wena ivi mihlolo ya mina yimanyana yini leswi TV license hayi a wu hakelanga se u langutane na ndzilo lowu nga va ka kona naswona TV dog papalata ku nyumisiwa u hakela TV license ya wena u nga tsutsumela ku ya xava hi Black Friday leyi swa kahlula swa olova naswona swi antswa ku tlula ku rihisiwa hakela TV license ya wena namuntlha eka tvlic.co.za hakela sweswi kutani u tiphina hi TV ya wena leyintshwa handle ko vilela timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula ila hi nga kona mintsena wa Munghana Lonene FM ntirhi ku tala twi na nongonoko Afrika wa vulavula a worshiping center church aka bokisi ila hi nga kona exifunentsongo xa Vhembe hi le ka masipala wa Makhado i masipala wa Meyara Dorcas Mboyi a hi tweni ni MEC va ha ri ku vulavuleni va ku mina khandziya ku ya namela taxi i ntate n'wepe I do that kwa mothare mamathe koloi kae ka ra yi wena kwa mputsisa nya ko namela mo le clinicini ke aya la ta clinicini wa le sai private hospital ka go tsebe ke tseba clinic e ke fitla kwa mara ba nshayeja ba re a re mothuseni ka pila tsamaya yo a ke re ke ni folela yeni a famba a nga ta bona ku itirisa ku yini that's what is happening a ku mna meni ka re ni shaba ni ya kwa le mahloni ya skantele swi nga fanele which is wrong loko ni folela yeni ni folela ku number 100 I must feel it number 100 and late loko ni namele taxi it's not your baby it's my baby ni sikin taxi nta ba twa ku vanhu va ti taxi va hi treata njani because if I party ya n'wina hi nge swi twi swin'wana mi swi twaka se hi fanele hi fana na n'wina ni le xiseveseveni naya loko mi ni rhambile mi ri na swona nga chaka ni vita nata
na le kerekeni yin'wana na yin'wana vafundhisi hinkwenu loko mi ni lava na ta tikerekeni ta n'wina loko ni nga siya tin'angeni na to tin'anga to ni vita ntaya a ni ri i vanhu na vo ni ya twa ku va ni vitanela yini naya loko o twa munhu a sandza kereke u n'wi languti kambirhi kanharhu a nga na vukwembu ndzeka yehe se hi ri a tikerekeni hi ta va na n'wina na hi makhisimusi loko mo ni vona ni paxekini ni ta ni fanele ni nghena la kerekeni tata va ndlovu mi nga ri namuntlha hi lo dyoha hina mi dyohangi a ni fanele ni ri kerekeni ya me a kaya a ni le kaya ni tirhela ni fanele ni ta kwala loko mi vona meya mboyi a ta laha mi nga n'wi vutisi ku kwala tshamaku koho waye a nga yi kona i lave kwala because hi fanele hi va kusuhi na n'wina na n'wina mi va kusuhi na hina loko hi fambela kule leswi endlaku ku va hi lava loko hi ta vhota loko hi nga vhota va hi lava mina ni mi lava hambi mi nga ni vhotangi a kumana vaakatiko se mi katekile vaakatiko va ndhawu leyi ku va hi hlawule patu ra n'wina ku va hi ta vulavula na n'wina sungula vhiki leri taku van'wana ti-CPF ta le Mopani ni ti vonini hi ta va na n'wina hi ti-5 aka hosi N'wamitwa nakona kwala ni huma kona mina na rona patu ra ko ri fana na rona riri a va vumbuluka vana xena u kuma loko va vumbulukini baki ya koho ku tele mabodhlele laha hansi la va tsemelelekini swihlangi swa so xin'wana na layisense a xi na xona hi ku na hina vatswari wa so careless a nga chavi munhu ku teka movha a nyika n'wana wa under 16 a va ni voni ku mina I've got money that child will die u ta sala u xavile na mali ya wena ene tata ta ku pfuna ku rila loko u swi twa ana hi nge humi mihloti hina hi ta va hi languta wena ku a wu endla yini so our parents and kombela vakokwani vana lava miselaka na vona makaya fanele mi va hlayisa enkarhi wa timpfula loko vana va famba langutani ku va famba va ya kwihi vana va vanhonyani tivani na va tichomi ta vona ku loko a nga ri kona kaya i le ka va mani hikuva van'wana mo miyela tolo ni vone atikeli n'wana says jeni n'wana hi mpfuka famba hi jene wako a va n'wi tivi vatswari i lo hlamba na nhlikani ku mana yena huma ndlwini i kwini va ku i te ya kwini i fambile from january ku fika namuntlha a nga kona n'wana wa nhonyana a va n'wi tivi ku i ye kwini lowun'wani va vulavuleke na yena vatswari va yena ku a heta tima foni ku fika sweswi loko va ku u le kwini loko va vulavula na yena i te ni kona around ka va mani a tima foni i vana va vanhonyani valava se hi ri a hina ni ya hlayisa vana va hina i varhangeri va mundzuku hi marito lama ni rhandza ku khensa nkarhi lowu a mi nyike wona na ku vula ku fambani mi ya hlayiseka hi makhisimusi lawa hi la ku mi vona ma hanya hi January hi la ku mi vona ma hlayisa mindyangu ya n'wina hikuva loko mi file ku fa ka munhu wun'we hina hi swi tiva ku ri ku lahlekeriwa kwalokukulu tani hi government loko munhu luya a faka a ri yexe a tirha ka khampani yo karhi a endla swo karhi va fanele va sungula ti-process tin'wana ta ku n'wi replace laha kaya loko ri ku a ri nuna wa mina ni nga ha vi na nuna wun'wana phela na loyi a nga tata i ta va nga ri nuna ni ri hambo ni lovola nge hi fani na lowo sungula se ku na disruption ya vutomi se a hina ni ya hlayiseka va mhani vakhalabye va vuya hambi va nga vuyangi na nchumu swi teka ku haredzi i khombo ra hina ti-350 teti nga kona to hanya hi tona hi nga va kwateli ngopfu nakona n'wana na n'wana ti va partner ra yena ni ri loko u kwata ku ri u swi ta ku teka hi xifamongo xi ta ku dlaya se lava ku driver mi nwile fambani mi ya va byela leswi mi ku mhani mathe va ri xo sungula a va nga mi tshiki emapatwini xo hetelela ene leswi mi swi teka swi ri ejoke a hi joke because ni swi vona swi trenda siku rin'wana va ku mina ni vulavula ngopfu ti-cold drink yes I'm saying it a hi nga pfumeleli na munhu na wun'we loyi loko a onhile endleleni kumbe a tlule nawu a nga ta humesa mali a xava traffic officer ku ri nga n'wi tsali thikithi yaleyo a hi nge hundzisani kahle nyimpi ya kona a yi nga heli se hi ri ka va traffic officers va hina a mi teki mali hi ri no cold drinks hi ririmi ra hina le ka department mi nga va nyiki ti-cold drink va hola ma-traffic officers va hina va nga xava ti-cold drink to tlula leti n'wina mi va nyikaku tona se ka department ya hina komba ku a hi swi lavi hi le ku va khomeni ma-traffic officers lava tekaku timali ka n'wina va ku va xaveleni ti-cold drink va le ku khomiweni se this time we want to see them reporting you loko wa humesa R100 xa wehe a va ku teki phiki a ni na n'wini va teka tiphiki na wa va ku teki phiki ivi u ya tenga u khomiwa
u ya jele na wena kasi hi nge miyeli mi ku vanhu va corrupt ko ma va corrupta n'wina hi marito lawa vaakatiko va ndhawu leti ta Chavani na va makhelwani hi ri hina hi ri department hi khensile ku va hi ve na n'wina ka siku ra namuntlha inkomu swinene vamhana vo i kuma munhu se loko a eya kuma ku nhlayo se wa reversa movha mara loko wo suka a nga swi tivi na ku kandziya tlachi se i va swi kumeka vamani ka vamhana vo hi ndlela yaleyo se i mhaka leyi kumbexani hi nga ta yi vutisa ku ya mahlweni hi ya ka mahungu ya misava ya awara ya 1 ivi kusuka kona hi ta hetelela hi ya ka ya kuma mahungu kumbexani hi timinete leti timbirhi leti yimani kamba kwalano gaceni ku malachi va kona na timinete leti timbirhi malachi mi le ku voneni ka yini ku fika sweswi mi nga byela vayingiseri hi timinete timbirhi leti ni nga na tona ku ntlangu wu vuyerile swi famba njhani le Sri Lanka na Afrika-Dzonga a Kingsmead a KZN. right khalanga mi tile eka mina mi fikile kunene eka nkarhi wa sweswi ntlangu wu ve wo sungula wu ya emahlweni laha ni ka vulaka leswaku veni Kagiso Rabada hi yena mutlangi wo sungula kumbexani moxi wo sungula eku hoxa eka over yo sungula laha ni nga vona tibolo timbirhi to sungula ku nga endliwi ntsutsuma ha yena kambe ka bolo ya vunharhu ku endliwa mitsutsuma minharhu eka yena laha yena na mujana wa ka Marco Jansen ku nga vona lava nga ku hlaseleni eka nkarhi wa sweswi ku se ku lahleke wicket yi ri yin'we ntsena laha loko wale wu yi twaka hi loko ku lahleka wicket ya vumbirhi leswi ti kombaka ongeti Afrika-Dzonga va ta va ri karhi va tirha hi ndlela ya kahle hikuva va salele ndzhaku hi mitsumo leyi ringanaka 184 ku wa wicket ya vumbirhi loko vo ba vatlangi lavo sungula va ntlhanu khalanga ni tshemba leswaku veni Afrika-Dzonga va ta va tirha kahle ni ta vona swi ndlela kahle loko ni vuya tanihileswi nkarhi wu nga famba hi faneke ya mahungweni mo ni vuya ka n'wina khalanga ni vula leswaku veni tiwicket timbirhi se ti wisiwile ku ya fikela ka nkarhi wa sweswi khalanga. No, ni khensele lachi khensele swinene ku va mitini mi ta hi nyika xifaniso xa leswi endlekaka ya ka mahungu ya misava ya awara ya 1 ivi kusuka kwalano ku lulamisiwe ku va hi bula na MEC ku lulamisiwe ku va hi bula na meyara wa Makhado handle ka sweswo hi ta bula na n'wina vaaki na va lava nga kona laha kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava hi ku sweswi i awara ya 1 ehenhla ka nhloko mahungu ya ta landzela hi awara ya 2 kwala ka Munghana Lonene FM komba ndlela yimana ku byela ko hi vutisela nongonoko lowu thwi kusuka haleni a worshiping center church hi le ka Bokisi la tlhelo ka Rivola Inn hi laha hi nga ko nhlekani lowu hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula hi tila hi mhaka ku va hitisiwe hi va ndzawulo leyi ya timhaka ta vutleketli na nhlayiseko wa vaaki mi twile MEC Violet Mathe va kha va vulavula hi timhaka ta swilo swo hambanahambana leswi swi khumbaka timhaka ta vuhlayiseki hi nguva leyi ya khisimusi ku katsa na timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu ku lwisana na swona hi ndlela yoleyo se hi ta va kha hi bula na MEC ku nga ri khale hi ta va kha hi bula na meyara wa Makhado ku nga ri khale kambe ke hi mhaka ku van'wamabindzu va swi tiva ku ku na mphensa ya ku xava lomu mavhengeleni van'wani va te ni mi byela leswiwani va ri Black Friday sale yi sungurile ka CTM laha u nga hlayisaka ku fika ka 50% eka swilo leswi hlawuriweke ku ringana masiku ya 4 ntsena va ri hlayisa 600 rand eka cabinet ya Trevi area sweswi i 1599 rand 90 cent ntsena hlayisa 1300 eka Crystal Tech Tigris shower door sweswi ku nga 399 rand 90 cent ntsena va hlayisa 1000 eka Aurora front standing bath leyi yi u xavaka evhengeleni kumbe online eka ctm.co.za ku engeteriwa na tiawara to xavisa hi Ravuntlhanu mavhengele ya ta pfula hi awara ya 7 nimixo ku fika hi awara ya 7 nimadyambu vhengele CTM big savings more style. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini
ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Afrika-Dzonga, twanano i matimba. A hi khomaneni hi vulavula hi rito rin'we, hi lwisana na madzolonga ya rimbewu, HIV AIDS, hambi ku ri ntshikelelo wa rihanyo ra miehleketo. Hi minkarhi leyi ntsako wa makhisimusi, a hi tlangeleni hi vutihlamuleri na vanghana na mindyangu ya hina. Kun'we hi nga fikelela swo tala. Ku kuma ku pfuneka, tihlanganise na Lifeline South Africa. Stop Gender Violence riqingho kumbe WhatsApp eka 0800 150 150. Kumbe mi fonela National Health Hotline eka 0800 012 322 na WhatsApp eka 084 922 8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Hi pfhumba leri seketeriwaka hi SABC. Minthovo ya Black Friday masiku ya nkombo eka Boxer. Xava Lucky Star Pilchards to hambanahambana 400 gram ta ntsevu 132 randi. Mac hand washing powder 2 kg ta ntsevu 300 randi. Boxer ikara minthovo ya Black Friday. Cylinder Specials, Hot Black Friday Specials eka Cylinder Specials. Kadlemleriwa eGrasco Build It, Mukhohlo na Thula Mahashi Build It. Leyi minthovo mi nge yi kumi kun'wana. 2,500 liters Africa water tank 1,995. 50 kg ya 32.5 kbc cement 87.99. Na swo tala. Black Friday yi ta kan'we alembeni. I minthovo ya lembe. Hi le Grasco Build It, Mukhohlo na Thula Mahashi Build It. Cylinder Specials. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Iso sominyisela womngana lona FM nangona ko Africa wa vulavula ekutisela wona thi kusuka haleno eka bokisi nikhome babo hosi la ntsaveni vulavula na malembe ndako ndavezita seni ku ana love no ya ka Chavani mina yeko loko ya ka Chavani mina swilo swi nge fambi kahle se hayi swi tikomba se swilo swi tshamisekile hi rivelelani na ndavezita nhlekani mi amkereni ka munghana lone. Hayi khensile muhaxi mi pfuke njhani n'we? Hi pfukeri kumbe mbala lexi mi ta kota ku titwana loko mi kha mi vulavula mi swi twa kahle ku swi lava mi tlakusa rito kumbe njhani. Hi ndlela yeleyo hi kota ku va hi bula hi ndlela ndavezita a hi sunguriseni mi pfukeni. Hi pfukile hi ngo vona. A hi pfukile mani. A khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi tala a hi byeleni mi titwa njhani loko mi kume vuyeni lebyiwani la namuntlha. Ni titwa ni tsake ngopfu ni tlhela ni nona kahle hi mhaka ya ku ya na loko ku sunguriwa ku plana mhaka leyi vavi va ta le kaya hi vulavula hi swona ni ku na mu pfumelela ku ri a swi ti swi ta endliwa ku tiko leri ra mina patu leri ra mina leri ri heta vaakatiko. Kambe xiphiqo ve ri ku na swiphazaphaza la tlhelo ka patu. A swiphaza swi kona. Na swa lava hambi sweswi hi nga vuleki hi mavito kambe mi ndlisa ku yini ku vona ku swiphaza swi nga kavanyeti patu. Ngopfungopfu muhaxi hi sungule laha loko vana va lava ku ta tsala lava grade 12 hi vitana va lava swiphazaphaza hi tshama hansi na vona hi va kombisa leswi hi lavaka ku ri swi fambisa xiswona a va yimi hi tigireme kasi loko ku ri lava swiphaza va xavisaka swakudya hi ve hi hlangana va ka masipala ku fambiwa ku sechiwa ku kumeka leswi nga expire swi tekiwa swi ya cukumeteni. No se mi hetsela mugwini mi le ka munghana lonene ve le ku mi yingiseleni ka Chavani a hi sunguleni la mi nga se hetsela bokisi i vito ra ndhawu kumbe ku endleka yini ku va ku na le ka bokisi. Bokisi i muni swi vula kahle i ndhuna ya Chavani. Se lexa eminkarhi yaliya ya khale loko va hlawurisa ku hlawula bokisi na yini ka mali na bokisi lava yini ya ya se hayi mina ni twa ni tsake ngopfu ka leswi nga endliwa hi meyara wa hina na MEC na hina vankosi tanihiloko ni vurile ku ri tindhuna ta mina a hi voneni ku ri hi endla yini hi hunguta kumbe hi nga swi lavi ku ti-accident ti humelela. Van'wamabindzu va mi pfunisa ku yini ni tsakisa hi ku i khale ni nga si tshama ni tala ndhawu leyi ve nge hi le laha kwala ndzhaku ka n'wini laha a ri vola ini i khale ku ri koho kun'wana ka tindhawu leti vanhu va tshamaka koho va hungasa mina ntirhisano wa njhani na van'wamabindzu ku ndlela ku va tshama nkarhi wo leha kumbe i ra ka n'wini. Bindzu leri hayi a hi ra ka hina se mi ndlisa ku yini ku mi tama ma hlayisana hi ku laha ve nge hi le rivola ini kwala ka bokisi khale ku ri kona. I khale ku ri kona
na mina ani hungasa ko mara lo tlhelela nyana ndzhaku sweswi mi nga swi vula ku nga ku hi le ka n'wina mina ni nga vula leswi aka valava va mabindzu a va hi xaviseli va xavisela mara va kha va langutisa age ya vana va nga langutisi mali hi yona mara a va langutisi ku vana lava va nga kona sweswi vana vo tala va under 18 hi vo vanhu va ku byala ene hi vo va nga na mali ku tlula hina vakulukumba se na vatswari a hi ringeteni ku va hi hunguta ku va nyika timali leto tala leti mina ni ri navelela vaakatiko va mina kusuka a River Plus ku ya fika ka N'waxinyamani khisimusi lerinene a va ti hlayisi ya vona na lembe leri taku ra 2025 mina na n'wina na mundzuku hi nga vonana ni khensa swinene muhaxi inkome ndhawu ezita chavani lava hi bula na vona va hi byele ku bokisi yi suka kwini a ku hlawuriwa bokisi 200 rand bokisi va rava ngo bokisi hi ndlela leyi ni na meyara wa Makhado hi laha ni bula na vona loko ni bula na vona ni tlhela ni va thepa vhiki leri nga loko ni bula na vona vhiki leri nga hundza meyara hi vulavula hi timhaka ta swiphaza ma ku ni le ku tirheni mina ene loko vanhu va nga titsarisi under 21 days va ta va nga ha ri nawini Councillor Dorcas Mboyi hi meyara wa masipala wa Makhado ya meya minjhani epokele minjhani a hi fikile a khensa swinene ni kombela mi tshuneta lexo vulavula kusuhinyana ya namuntlha hi hlanganini la mi te na MEC a hi sunguleni kwalano mi va byele yini vanhu lava mi ri na vona holweni xichangani xa mina xa a ni namuntlha ma ni vona siku leri mi kha mi vulavula ka xichangani hi ri moyeni hikuva hi tirhisa foni okay mara vanhu hi va byele ku MEC a ri laha at ku launcha arrival live ya yena hi ku ya ka tikhuxumuxi so a hi va byela ku va fanele va ti hlayisa emapatwini va nga nwi va nga taxi va nga endli ti-SMS vulavula hi phone loko va ri patwini va fanele ku va tekela henhla ti-road signs hinkwavo lava vafambi va nenge na lava mimovha va fanele ku va tekela henhla ti-road signs se i nkarhi wa makhisimusi ku na sweswo swa vafambi hi milenge kun'wana ku onhiwa tidirata ta le mapatwini n'wina tanihi timasipala mi ndla yini ku vona ku swilo swa muxaka wolowo swi hunguteka mi kuma ku they are destroying the fences that are on the perimeters of the road and some are drinking and driving, some are drinking and walking tanihi masipala as the municipality mi endla yini ku vona ku swilo sweswo swi hunguteka ku hava swin'wana handle hi ku va conscientizer ku va byela ku launcha ti-program to fana leti ti nga launchiwa hi MEC manani valet mathe hi ku ani loko va onha ti-fence leti va ti onha na vusiku hi nga va voni hi ta va byela ku ti-fence leti ti endlele vona va nga ti oni hi ku ti lava ku ta pfuna vona ku ti va sirheleta va ri yini ti hlayisa vutomi bya vona so i ta vona a hi ta mfumo i ta vona so va nga a va ti honori va ti respecta va nga ti oni and then mi tena vanhu lava va ku nwa va chayela kumbe vanhu va famba mapatwini yes va nga nwi va chayela hi ku byala byi affecta the thinking capacity ya vona loko va nwile se ti lunghisele ku tlangela khisimusi ro fana na rin'wana na Spar kuma 2 kg tastic long grain parboil brown kumbe soft na absorbing rice hi 39.99 hlayisa 7 rand hi hakelo ya card kumbe 5 kg ya Spar frozen mixed chicken portion hi 179.99 ntsena na khadi ro hakelo mixavo yi tirha ku fikela hi ti 8 ta December loko stoko swa ha ri kona tlangela khisimusi yo fana na yin'wana na Spar u nga vi na mhaka loko ndzi endla tano i Black Friday u tilulamisela ku vuyeriwa eka smart TV leyani yo vangama leyintshwa leyi a yi veke tihlo mintsevo yo hlamarisa 4K resolution ti-apps leti nga heriki ku hlaya i ku twa ku xurha u tsutsumela xitolo u langa TV ya milorho ya wena ivi mihlolo ya mina yimanyana yini leswi
TV license hayi a wu hakelanga se u langutane na ndzilo lowu nga va ka kona naswona TV do papalata ku nyumisiwa u hakela TV license ya wena u nga si tsutsumela ku ya xava hi Black Friday leyi swa kahlula swa olova naswona swi antswa ku tlula ku rihisiwa hakela TV license ya wena namuntlha eka tvlic.co.za hakela sweswi kutani u tiphina hi TV ya wena leyintshwa handle ko vilela timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula ila nga khona mingisero wa Mngana Lona FM na ra bona meyara wa masipala wa Makhado councillor Dorcas Mboyi va ta va ni byela ku hikokwalaho ka yini vanhu lava vo hi xavisela swilo leswi swo la matlhelo ka mapatu va fambelele ndini leha va ha ri kona laha Makhado la swilo ha swi kumi kusuhi meyara a hi heriseleni a mi kha mi vulavula kahle mi kha mi kombisa hi laha n'wina tanihi masipala mi nge le ku tirheni ha koho ku vona ku vaaki va hlayiseka na swi tiva ku n'wina tanihi masipala wa Makhado na le ka Munghana Lona FM mi ta fika mi nyika hungu ra khisimusi na ra new year mara namuntlha sweswi ni nga na n'wina laha a ni kombela ku mi byela ku mi ri yini ka vaaki va Makhado loko hi kha hi languta emapatwini va nga chayeli mimovha ya vona va nwile va nga chayeli mimovha ya vona va kha va endla ti-SMS a fonini hi ku SMS a fonini i nghozi ngopfu ku tlula hinkwaswo na vafambi hi minenge vafambi va minenge va nga tlangeli emapatwini va fanele va ti hlayisa swin'wana leswi ni nga byela vaakatiko va Makhado hi leswi leswaku sweswi i festive season va ta ya va xava swakudya swa ku titsakisa i tikhisimusi a va languti ku i swakudya swa muxovo muni hi ku va tlhela va languta na ti-expiring date hi ku sweswi la Afrika-Dzonga va swi tiva ku hi rila hi ti-food poisoning se a hi lavi ku hi tikhisimusi loko vanhu va tsakile hi tlhe hi rila kambe vanhu va dyile swilo swi nga faneriwaka a va languti a va vi vigilant va languta swakudya ku va hlayiseka hayi no a khensa meyara N1 a ku ri na vanhu la 3 mile makuva va ti xavisela a va ha ri kona va tlhotlhovelele mo va hlongola n'wina tanihi masipala ho va hlongola hi ku laya a swi pfumeleriwangi ku ri va xavisa laha leswi a va endlisa swona in fact i patu la Central la national i N1 se nayo a wu va pfumereli ku endla leswiya na sweswo leswi va nga swi endla and then hi ku loko leswiya va swi endla a swi khosa but nayo wa Central a pfumeli leswiya swa ku va xavisa but ene vo tala va vona or hinkwavo va hava na tiphemiti ta ku xavisa se na swilo leswi va swi xavisaka hi hava na hi nge swi accounteli ku va swi xava kwihi or swi lunghele vanhu ku ri va swi dya na hi ku va hava na tiphemiti ta ku xavisa hayi meya khensile swinene ku va hi borile ni tshemba hi ta tlhe hi bula nakambe hi vona ku swilo swi famba njhani le ka masipala wa Makhado un'wana ri ni mi vutisa ku mi ta cinca rini vito leri ra Hendrik Verwoerd Tunnel department ya sport arts and culture va swi proposile hi le ku swi hleketeni ka swona ri ta cinciwa iko my cans sweswo mi yingisela Munghana Lona FM i meyara wa masipala wa Makhado councillor Dorcas Mboyi hi van'wana va meyara lava nge le ku tirheni ku hiteka swinene ku lava ku vona leswaku
ku hetelela ku va na ku cinca ka swilo ku va na ku humelela laha aka timhaka ta ku lwisana na vugevenga hi ndlela yoleyo 25 timinete ntsena ku bila awara ya 13 nakona ku afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandlela a rindzele ku bula na kansela na kansela sweswi hi rindzele ku bula na MEC Violet Mathe hi vo hi nga ta bula na vona hi twa ku va ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta matshamelo ya swilo ngopfungopfu ka timhaka leti ti khumbaka matshamele ya swilo hi tlhelo ra timhaka ta ku vona leswaku ku hetelela ku va na vuhlayiseki emagondweni i mhaka leyi yi nga hetelela yi langutiwa hi ndlela leyo hi nakona ku afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi sunguleni hi ya leyi ku nga na munakisi Phineas Malachi hi nga se ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava loko hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava hi laha se hi nga ta bula na MEC Violet Mathe hi tere a va sungule hi switichi leswin'wana hi mhaka ku hina loko hi ze va khoma laha ta va hi kha hi vulavula ta ririmi ra manana se swi ta hlwela se ku hi ndlela ku swi nga kavanyeteki hi ndlela yoleyo a hi heteni hi twa ku ku na sesi va ka road accident fund la avuxeni sesi menjani pfukeli vonani ntanani sweswi mi nge le ku ndleni loko se mi vuya endzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu hi ta bula na n'wina kambe sweswi hi lava ku ndla swin'wana endzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu mi vuya hi ta bula hi 1:30 va ta vuya va ta hi byela ku vona ku va va ri laha tanihi road accident fund emakaya yini kambe yeneni ka munakisi Phineas Malachi hi twa ku Sri Lanka Afrika-Dzonga hi le ku va khongeriseni vafana va cricket ku na vo va ya a Lords ku ya phikizana na swin'wana swipano swi ta koteka laji right Khalanga xin'wana na xin'wana xa koteka swi ya hi ku tirha hi matimba na ku tshemba eka wena n'wini kambe ku fikela ka nkarhi wa sweswi xipano xa Afrika-Dzonga tanihileswi xiviko xa mina lexi xo sungula eka ndzhaku ka loko xipano xa yona Sri Lanka xi ri ku beteni ni teri ta vuya ni ta vula leswaku veni tiwiketi timbirhi leti a ti wile ti wise ku yini laha hi nga vona kahle ku vulavula ntiyiso xipano xa Afrika-Dzonga lava va nga ku hlaseleni eka nkarhi wa sweswi va hlasela hi ndlela ya kahle ngopfu hikuva hi vona xipano lexi xa Sri Lanka Kagiso Rabada ku ve yena wo sungula ku wisa wicket ya yena mujalavuri ka Dimothe wa ka Karunaratne la nga khoma hi bedna a ri kusuka ka tibolo ta nkaye ova na mitsumo mbirhi ntsena kasi ke a vuya nakambe Makhomfoka Jansen la hi nga vona a humesa Pathum Mfoka Nasanka la nga khoma hi Tristan Steps a ri kusuka ka tibolo ta 12 a ri na mitsumo minharhu ntsena kasi ke a tlha vuya nakambe Makho Jansen la nga ka hat-trick ka nkarhi wa sweswi a humesa Dinesh Chandimale loyi a ri na tandza kusuka ka tibolo ta 4 hinkwato ka tona leti a langusaneni na tona vuya nakambe Makhomfoka Jansen a humesa wanuna loyi nga khale a ri kona ka ntlangu wa cricket i mani loko a nga ri na Angelo Matthews la nga khomiwa nakambe hi Bedingham loyi a langusane na tibolo ta 14 a ri na ntsutsumo wun'we ntsena xipano xa yona Sri Lanka xo va ntsena na mitsumo ya 16 laha eka nkarhi wa sweswi ni vona va kongoma eka boundary ya 4 laha mujana wa ka Kotsiye ku nga yena a biwaka hi ti 4 yaleyo a ri ka over yakwe yo sungula ya ku veni a kumeka a ri karhi a bawula ni vona mujana wa ka Khaduma hi yena loyi a nga tshamanyana eka nkarhi wa sweswi ku fikela nkarhi wa sweswi ni nga ha vula leswaku veni xipano xa yona Sri Lanka xi salele ndzhaku hi mitsumo leyi ringanaka 167 se ku we tiwiketi ta 4 lava va nga va ntsena na mitsumo ya 24 tiwiketi ta 4 hi tona leti nga lahleka partnership leyi nga yena Kamindo xikan'we nena De Silva lava nga endzeni ka rivala 24 for 4 loss Khalanga ni ta eka n'wina leswi swo xava swi mi kavanyetini ya xo fika Khalanga munhu a mba hi mpama mifa loko ku ri ku ri i mi be mi nga ehleketangi leswaku mi nga biwa ku nga ri mhaka ta Africa a ba ku nga ri mhaka ya ku mpama wa yena wo inana hi mhaka ya ku miri a wu relaxile mara loko munhu o fika a ba hi tibakele ku ri ku ri se a mi va bebisiya mi swi tiva leswaku ni la ku biwa va nga vona mi biwa mi yima mi n'wi langutisa je se na mina ni biwa hi mpama ni nga hleketa nemeteli laji hayi no akhesa swinene laji imani ika tinhlokomhaka ta mahungu ni ta kota ku bula na MEC va fikile la i swona papa
eko sweswo mintsaro munghana lona FM makombandela lava a hi va rindzele hi mahlongati ani ni va ni kolota ni tshemba ku na vona loko va ni languta va ri yo khalanga mani a ni nga se hakela hi hlanganile namuntlha la se yima ni ta bula na vona swa vuxaka swi nga si fika hi ta bula na vona sweswi yima ni ku va hlohomhaka ta mahungu ta awara ya 2 inhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi dzikhensile khalanga gqwetha ra Thabo Bester ri vutisiwile mayelana na tindlela leti ri nga ti landzelela ku yisa xikombelo xa yena ekhoto ya le henhla ya Free State. Mindyangu yo hundza 100 yi hlaseriwile ebubutsa rikulu Randfontein tolo, kasi khoto ya vumbiwa yi le ku tweni ka nandzu wa Blind SA wo kombela ku vuyisiwa ka swiyenge swin'wana swa khale swa nawu wo kandziyisiwa ka tibuku. Mahungu hi xitalo hi awara ya 1 ndzi nga ku ya 2. mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingiseriwa munghana lona FM na mara ku Africa wa vulavula nteri leswin'wana hinkwaswo a hi kha hi swi endla a hi ri ku swi endleni vanhu lava hinkwavo hi kha hi vulavula a hi kha hi vulavula kambe lavawa hi vo hi nga tela vona la namuntlha swi endlaku ni suka le Polokwane ni ta ni ta bula na vona twi la MEC wa timhaka ta vutleketli na nhlayiseko wa vaaki Mchaviseki Violet Mati very ntukulu very waka hira ai training ko byi hlangana ku vuxaka lebyi MEC nhleka nhlekani muhaxi xitlakuleni xexo xi nhlekani muhaxi na ku hlekanisa vayingiseri va n'wina hinkwavo a khensa swinene se va hina vayingiseri va hina ya se mi hi rhambile la namuntlha ka ntirho lowo xonga lowu a mi rhange mbe swiyenge swo hambanahambana a hi sunguleni kwalano hikokwalaho ka yini mi vone swi ri na nkoka ku va na ntirho wa muxaka lowu nkoka wa kona muhaxi i ku ta hi ta tsundzuxa vaakatiko timhaka ta makhombo lama ya humelelaka eka minkarhi leyo fana leyi ka mikitsikitsi ya va December ya makhisimusi ku va ti hlayisa emapatwini xikongomelo xa hina ku endla ku hi hunguta futhi a hu lava ku hunguta loko ka hi swi kota hi ta ku hi yimisa timhaka ta tinghozi emapatwini kambe a ni ri hi nge swi koti ku swi yimisa swi fambelana na vumunhu bya munhu se i xikongomelo xa hina xa namuntlha xa ku a hi teni la xin'wana xa vumbirhi ku ya hi tinhlayonhlayo patu leri ra hina ra R578 leri sukaku Elim ku fika a Giyani ku ve na tinghozi to hlayanyana ka mavhiki lama nga hundza la vanhu va nkombo va nga hundza emisaveni mune ku ri va famba hi milenge vanharhu ku ri vachayeri so hi leswi nga hi susumeta ku hi ta laha namuntlha laniwa ho sungula 85 hi ta va hi ri ka hosi N'wamito la patu ra ka N'wamito na rona ri nga na tinghozi to fana na to watiti loko hi vulavula hi timhaka ta tinghozi ta le magondzweni ma swi kota ku swi vona tanihi ndhawu loko swin'wana swa swivangelonkulu swa xiyimo lexi ku nga va ku ri yini swo tala ngopfu ku va timhaka ta ku ta vumunhu bya munhu leswi ni nga vula swona ku va munhu nkarhi wun'wani wa speeda a tsutsumisa movha hi rivilo leri nga lavekiki rivilo ra hina ri pimiwile mhaxi i 120 ka mapato ya hina ene ku na swikoweto emapatwini leswi vulaka laha u nga tsutsuma ni rivilo ro fana na leri laha u nga kambe vo tala a hi ri landzeleri timhaka ta swikoweto sweswo xin'wana i ku va vanhu va driver va karhele loko munhu a karhele mara u fositela ku ni fanele no fika akaya va tiva ku ni fanele ni vuya ni fanele no fika akaya u kuma ku a nga fiki akaya va masiku lava hi tirhisa ngopfu tiqingho ta le tinyongeni hi karhi hi ri ku driveni naswona sweswo leswi hi vekaka ngopfu enghozini so lava ku famba hi milenge va nwa va tlhela va famba na vona vachayeri va nwa va tlhela va driver ku nwa ngopfungopfu hi kona ku hi hetela ku rixaka lava ku famba hi milenge loko mi languta va chayisiwa hi minkarhi leyi ya nampundzu va mataku xava mahlambandlopfu ya siku ra muduvele kumbe ra sonto u vheta u swi vona ku munhu loyi a ri ku nweni kun'wana wo ti vuyela a tsemakanya va n'wi chayisa ene lava va chayisaka a va yimi no yima va endla leswaku ngo i ti-hit and run hi nga va tiku vanhu va dlayiwe hi vamani a ku heteleleni se loko handle ka swa le magondzweni ni twe mi ka mi khumba mhaka yin'wana ya nkoka swinene ya timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu
ndlopfu leyiwani hi nga ri yi kulele ngopfu andzeni ka yindlu yi nge humi hi ta swi kota ka minkarhi ya sweswi i nga huma loko ku ri ka tibyela ku hi nga huma ko va ku i hume ngopfu ka vumunhu lebyiya bya ku a ha ri na xindzhuti loko no va na xindzhuti kumbe leswi hi xilungu hi ngo i pride ni nge pfumeli ku va statistic xa ku mina ni bansati kumbe ni banuna ni nga nyumanyana kambe loko hi nga ri na swona sweswo vumunhu bya hina byi nga hi pfumeleli hi nga ka hi nga swi koti ku swi herisa ene muhaxi timhaka ta madzolonga ya le mindyangwini ti endleka endzeni ka muti endzeni ka muti a ku na phorisa hi n'wina na ndyangu wa n'wina kumbe hi mina na ndyangu wa mina hi swi endlisa ku yini se hi ri vamakhelwana hambileswi ka bibele n'wana nga te a ni murindzi wa makwenu wa mina hi ri vamakhelwana loko hi twa pongonyana ka vamakhelwana a hi suni ku va na ku vilela nyana ku endleka yini hi ri xiphorisa ha pfumela ku munhu a ta ripota a vula kumbe nga ni vuli ivi va ta khoma kunene ivi van'wana loko va nga laki va nga kuma a hundla swa n'wi endlaku swona mara loko hi miyela na swona hi ku va ri sirhelela ra n'wansati ri le vukatini a ku tshava ku va na sirhelela ra le vukatini hinkwerhu hi lahliwa ndhawu yin'we loko hi le mugangeni se hi ri ka vaakatiko hinkwavo loko u swi vona swa ha sungula munhu loyi a dlayaka muhaxi a nga dlayi siku rero i va ku dlaye masiku yo tala a ni u va karhi ku byela ku siku rin'wana ta ku dlaya siku rin'wana ta ku dlaya u va karhi ku dlayetela a vona ku a wu dlayeki sa ku dlaya kunene se hi ri na hina vavasati a ni ri vanhu vo karhi na hina vavasati ko ku vavanuna a mi ripoti ku mi chava ku hlekiwa mara hina vavasati ku a hi chava ku hlekiwa a hi ripoteni swo sungula hi hlekiwa hi maphorisa man'wini mara vavanuna kulobye nkarhi van'wani va biwaka kun'wana se hi huma njhani kwalano yin'we hikuva lava va fanele va nga hi hleki va fanele va hi pfuna va hi hleka ka xiphorisa hi le ku va dyondziseni that's why hi na special desk leyi nga kona ya ku mi ta ripota kona ta mhaka ta madzolonga ya rimbewu mi nga yimi ya ripota laya ka ntlawa lowu wa vanhu munhu luya i va a trainiwini ku timhaka leti va ku byelaka toho i ta wena na loyi a ku potaka ti ta hlangana na magistrate a court ni xin'wana lexi ni nga xi twa mi vulavula hi xona i timhaka ta ku mi ta endzela tindhawu leti hi ku hambanahambana ka toho tikereke swiseveseve lava ni rhambaka na tin'anga lava ni rhambaka lava mi rhambaka hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku va mi ya ka tindhawu letiwa mi va mi kavelana tivhoti a ni nkarhi wa sweswi tivhoti ti le kule mara tindhawu leti va ha kotaka ku hlanganisa vanhu kona hi le tikerekeni vanhu loko va vita sweswi muka hina ni mithinini va nge ti va karhele ku ta byeriwa xilo xin'we mara loko ku na mufundhisi va ta tinya nkarhi wa ku yingisela va tlhela va nga ku kaneti a kerekeni na hi kaneti hi swona hi kaneti mara hi laha vanhu va kota ku ya kona va tshunxekile a swiseveseveni vo ta va nga ku yingiseli loko se va dakwini mara loko a va nga dakwangi loko vanhu vona va ri hawa i emesiliwa wa yini kumbe i mhani mati then van'wani vambirhi vanharhu va ta tsutsuma va ta a ni ri nkosini wun'wana sweswi vanhu vambirhi vanharhu va ta ka mina mhani mati swi nga te swi ni swona ku vanhu lava va na torha ra hina ho ka hi nga va tshineleli se ndhawu leyi va hi vitanaku loko mo va na xiseveseve pet mo ni vita ni to ta a ni muakatiko ni nga vi muakatiko ntsena loko ni tela ti-votes a ni vi muakatiko hi nkarhi hinkwawo na swi tiva ku ha ta hlangana na n'wina leswi mi nge mi ya ka n'wamitwa a ni tshemba mi ta hi rhamba se loko ku ha ta hlangana hi ta swi vula loko hi hlanganini sweswi hi nga ta va hi hlanganele swona kambe namuntlha mi ri yini ka rixaka hi ku angarhela ku ri hungu ra n'wina loko mi kha mi simeka nguva leyi ya khisimusi ka vaakatiko hinkwavo va Limpopo ni ri pfhumba ra hina ra lembe leri i ri i fika wa hanya fika u saphila i theme ya hina ya lembe leri se vutihlamuleri bya ku ni fika la ni ya kona nkarhi ni hanya byi le mavokweni ya mina mi nga khandziyi mimovha leyi mi yi tivaka ku a yi tirhi ku khandziyisa vanhu a hi vuli ku mi nga hayiki loko ri u hayika wa va tiva hi swin'wana mara u nga khandziyi movha lowu nga yi tiveki hina hi tiva va tithekisi ntsena hi tiva tibazi hi tiva timovha ta mindyangu ya n'wina na maxaka ya n'wina loko mi khandziya leswiya mi le ku tixaviseni vutomi i bya n'wina loko mi lova a mi nga ha vuyi se hi ri hlayisekani makhisimusi lama hi nga nwi hi dirayivha hi nga tsutsumi hi nga jahi hi ta fika laha hi yaku kona ka ti-shopping complex na kona hi ta va rhumela maphorisa va ta va kona vambirhi vanharhu hambi va nga talangi va ta va ri kona ku kombisa ku hi le ku monitoreni ku swiyimo swa n'wina lomu swi hlayisekile mi hlayisekile lomu mi yaku mi ya tirhisa timali ta n'wina kona swin'wana leswi hi nga swi kuma na le tibanki sweswi ku na vukhamba bya le tibanki loko fika ku na ta dirowa mali yo karhikarhi va ri a hi na yona ta na mundzuku van'wani va hlangana na swin'wana ti kuma tireport to fana na teto se loko hi ya tibank a hi veneni ku hi famba na va mani
hi hlayisekile. Namisi ni kensiri ku va ni hlangane na n'wina hlangana n'we ro sungula maraman call ntlawa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Anakanya Afrika-Dzonga laha un'wana na un'wana a velekiwaka namuntlha na mundzuku na siku leri landzelaka na leri landzelaka a kuma rirhandzu leri eneleke, swakudya leswi eneleke, a ri na vuhlayiseki lebyi eneleke na vutlhari namuntlha na mundzuku na siku leri landzelaka na leri landzelaka hi ri swin'we hi ta cinca vumundzuku bya vona. Tihlanganisi na hina hi ku endzela holdmyhand.org.za. Cylinder Specials, Hot Black Friday Specials, eka Cylinder Specials. Kadlemleriwa eGrasco Build It, Mukhuhlu na Thula Mahashi Build It. Leyi mintshova mi nge yi kumi kun'wana. 2,500 liters Africa Water Tank 1,995. 50 kg ya 32.5 kbc cement 87.99. Na swo tala. Black Friday yi ta kan'we a lembeni. I mintshova ya lembe. Hi le Grasco Build It, Mukhuhlu na Thula Mahashi Build It. Cylinder Specials. tanana leti nga emihleketweni ya wena hiswa. Afrika wa vulavula. eAfrika wa vulavula kambe ke beri sungula hi xavisa se le ku ringeteni ku languta tsalwa leri ya ni nga rhumeriwa rona ku va ni xavisa hi leyi beri mahelelo ya n'hweti yana laha laha kukulu kutani u kuma swo tala hi mitshovo leyi yi nga hluriwiki ya ka Shoprite exikarhi ka sweswi na sonta wa ti 8 December kuma lofu ra xinkwa xa buraweni 750 gram ranon paloni matandza ya 18 xikan'we na 500 gram ya xitena xa rondo kumbe all medium fat spread hinkwaswo leswi hi 99 rand ntsena mintshova leyikulu xikan'we na mimbuyelo leyikulu ntsena eka supermarket leyi fambaka mahlweni eAfrika-Dzonga. Shoprite mixavo ya le hansi leyi u nga yi tshembaka ya minkarhi hinkwayo. Ina ku Afrika wa vulavula ni tini ku tisela wona tik sukusela ka Chavani ka bokisi mi swi tivi ku bokisi leyi yi huma kwihi hi laha hi ku tisela ku Afrika wa vulavula ni na sesi la kan'we mi nga va tiveku me ni n'wi tivako n'wana wa mina wa xikolo ni nga tshama ni n'wi dyondzisa malembe ndzhaku a hi swona kumbe na hemba loko ri ku na hemba ta byela vayingiseri ku na hemba a ni ku dyondzisanga ni lo hindza hi le tlilasini ya wena i suka ka Road Accident Fund. Avuxeni. Aye. Minjhani? Mi pfukile minjhani? A ndzi tshama ni ku dyondzisa. Mara ni swi koti ku vulavula kahle. I'm telling you. All right. I didn't mind say Road Accident Fund. Why are you here? We are here to support the Department of Transport today because they are launching the festive launch. As a Road Accident Fund, we are proud to be a part of this launch because now it will also decrease the car accident because now we're gonna explain to all the road users so that they can obey with the rules of the road. So today, yeah, we are so happy to be here because we were already given the information there to all the people. I see. Yes. Now, why is it important to tell them to obey the rules of the road? So that they cannot involve in a car accident. Remember, most of the people there died in a car accident. So our motto, it says, your trip shouldn't end with rest in peace. And then the other thing is not good when you have the money. You cannot enjoy the money while you are a bed ridden.
So it means it's not good to be involved in a car accident and then you said you'll get the millions from the road accident fund while you are no longer taking care of yourself. So we encourage all the road users to obey with the rules of the road so that they cannot involve in a car accident. All right, and I saw a post somewhere on social media where for sure rough ya aeroplane give them 20 million kwa. Have you seen that post? Do you cover with aeroplanes as well? Kuna supermarket yo chipa ku tlula Usave eka nguva leyi ya makume ya lembe. Leswi swi vula leswaku u nga tlangela hi price lokukulu. Hlayisa eka mbukuto leyi tsakisaka ku fana na 800 gram ya ti U-brand assorted biscuits hi 99.99 ntsena. 500 gram ya xitina xa xisibi xo hlantswa xa Sunlight hi 17.99 na microwave ya 20 liter ya ka Essentials hi 7.99 ntsena. Yi kumeka ku fikela hi ti 8 ta December 2024. Ku kuma leswi na ku hlayisa swinene emakumu ka lembe xava eka Usave. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Kuma ku hungutela ku fikela eka 50% eka mbukuto lowukulu wa Black Friday wa ka OK Furniture. Hlayisa 1509 loko u xava double base set ya ka Restoni Crest Zone sweswi 399 ntsena. Yi kumeka ku fikela hi ti 1 ta December ntsena. Ku na swipimelo. Kurila xinari eka XMA 19 lava i vayimela ku langwa eka xiyenge xa best xitsonga hip hop song of the year. A D Michaels featuring GYG Madlaisani. B Mtimbani featuring Pulusho musician Mani wa Mina. Kenise featuring Faith K Competition. D Sign Free Mabadi. E Shushu
SA featuring Kenaise. Blessings. Kuvota eka xiyenge lexi rhumela rito hip ku nga HIP hip Na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS ti 150 ya mahala a yi tirhi ku vhota swa pfala hi vusiku bya ti 14 December 2024 vhota ko talatala Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards ku ri legendary #S790. vhakela website ya www.munghanalonenefm.co.za ku kuma swiletelo na swipimelo mapapalata ya tirheriwa hi Greater Tzaneen Municipality. right ke mi fika eka mina eka nkarhi wa sweswi swi le ku endlekeni swilo wena muyingiseri hikuva eka nkarhi wa sweswi ku reviewa weekend ya vunhungu leyi waka kambe hi ta vona leswaku veni a ku gcineni xiboho xa review xi ri yini kambe woni ku katsongo ni ku byela leswaku veni swi fambisa ku yini loko hi langutisa leswaku veni mjana loyi a vuriwaka Marco Jansen langa all rounder u se a wise ti-wicket leti ringanaka 5 hinkwato ka tona ku ya fikela eka nkarhi wa sweswi laha loko ni langutisa leyi a hetaka ku yi hoxa a yi tikomba yi ri LBW kambe hambiswiritano hi ta twa hi ti-umpire hi vone yena loko ni hetelela khalanga a ku hume mjala vuroka Angelo Matthews kasi ke loko hi langutisa endzhaku ka sweswo hi vone nakambe Gerald Mfoka Kotsiya a humesa mjala vuroka Mane Kamido Mfoka Mendes la nga khomiwa hi Bedingham a ri na mitsumo ya 13 kusuka ka tibolo leti ringanaka tingani loko nga ri tibolo ta 20 ive ku mati imantsanani nkova a wu tali a vuya Marco Mfoka Jansen a ba yena Danayaja wa ka De Silva loyi a langutana na tibolo ta 20 a ri na mitsumo ya nkombo a ri na boundary yin'we ntsena ya 4 a va ri na 22 majana xipano xa Sri Lanka eka nkarhi wa sweswi hi vona a tlhe a vuya nakambe mjana lavuraka Marco Jansen loyi bolo leyi a ni hetaka ku yi vulavula ka nkarhi wa sweswi leyi ni nga te yi ta va yi tikomba yi ri LBW ku ka leg before wicket yi tiko wona vona leswaku veni va ta yi hlaya wu komba henhle umpire a ku switani wicket ya vunhungu se yi wile ya yena Prabhath mjana wa ka Jasaria loyi a nga khomiwa hi stamps i wicket ya vunhungu leyi waka wona muyingiseri eka nkarhi wa sweswi ta vona leswaku veni ku humelela yini ya yena mjala vuroka Kusale la nga langusana na tibolo tinharhu a ri na tandra u humesiwa hi mjana wa ka Kotsini nakambe 22 ku lahleke ti-wicket leti ti ringanaka nhungu eka xipano xa Sri Lanka leswi kombaka kahle leswaku veni leyi ta va mitsutsumo yi tsanani swinene leyi ku hlongorisiwaka leyi xipano xa yona Sri Lanka xi nga ta va xi tsandzeka eku veni xi fikelela hikuva a ni voni leswaku veni ka nkarhi wa sweswi xi nga salela endzhaku hi 59 xi nga ha swi kota ku fikelela hi ti-wicket 2 leti nga sala hambiswiritani moniko 22 ku lahleka ti-wicket leti ringanaka enhungu Marco Jansen u wise ti-wicket leti ringanaka 5 kasi ke loko a ri yena Gerald Kotsiye u wisa wicket yakwe ya vumbirhi eka nkarhi wa sweswi Kagiso Rabada hi yena muwisi wa wicket yo sungula ni teka radio leyi ni vuya ka n'wina eka Chavani hi twa leswaku veni ku humelela yini etikweni ra rikwerhu Pet Kalani tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ntiyiso khesiri swinene ntiyiso mingisaro Munghana Lonene FM hi vuyile hina na hina hi lo vuyela yini na hi lo hola ku lela hola ku lela malachi a ni swi twisisi ku ti-wicket leti ku ndleke yini kambe sweswi swi nga endleka hi swona a ni tivi gaceni mi vuye mi hundzisa xiyenge lexiya xo vulavuleriwa xa okay vera va xi hundzisanga yi va ni xi hundzisa nakambe veri Black Friday sale yi sungurile eka CTM laha u nga ta hlayisa ku fika ka 50% eka swilo leswi nga hlawuriwa ku ringana masiku ya 4 ntsena va ri hlayisa 600 rand ka kabinete ya Trevi Aria Swiss i 1999 rand ntsena kasi xin'wani vengeri i 1599 rand ntsena kasi u hlayisa 1300 eka Crystal Tech Tigris shower door sweswi i 2399 rand 90 cents ntsena va ri hlayisa 1000 eka Aurora
freestanding bath xava evhengeleni kumbe online eka ctm.co.za ku engeteriwa tiawara to xavisa eka mavhengele tanihileswi mavhengele yi nga ta pfula awara ya nkombo ni mixo ku fika awara ya nkombo ni madyambu se swi nga leswi va nge ctm big savings more style nongoroko lowu miyiseri wa Munghana Lonene FM wa Afrika wa vulavula wu le kusuhi swinene na ku fika amakumu kusuka haleni eka Chavani hi laha hi ku tisela nongonoko wolowo hi ri kona ntseva timinete ntsena a yi se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava kusuka kwalano minongonoko ya Munghana Lonene FM yi ta va yi kha yi ya mahlweni ku ya hi ntolovelo kasi ka van'wana va lava hi nga bula na vona va kombisile timhaka ta leswaku swi na nkoka tanihi rixaka ku tiyisisa na ku vona leswaku hi va hi hlayisekile hi fika lomu hi ya kona ha hanya vayingiseri ncindani vitaneleni nkulukumba yalowo wa xibekani yalowo wa xibekani luya ya kule a ta haleni ni ta vulavula na yena i un'wana wa vayingiseri va hina na ku vulavula na yena ni twa rito ra yena la i van'wana va vayingiseri va yena a nga hi amukela kahle loko hi fika la a khome xipedi a kha lulamisa ku hi nga bodlomeli la se no la ku tiva vito ra yena ntsena ivi ni n'wi chucha a famba hi ndlela leyo na ta n'wi komba ku xitichi lexi xi yingiseriwa kusuka kule loko a suka la foni ya yena yi ta va yi kha yi rila avuxene bot ahe minjhani pfukele minjhani pfukeni a khensa swinene byela ni vayingiseri ku yin'we ma mina Norman Manzarani Magugu ka kusuka ka Mbokota hey Norman Manzarani Magugu i xivongo Magugu ene ni ku voni ku na Magugu ndla Magugu kota ku aka chala misava la mara ni khense ngopfu mi amukele kahle ngopfu mani a khensa swinene a ni nga swi hleketangi ku la ka Chavani va ta mi ta hi amukela hi ndlela leyiwani mi titwa njhani ku va hi hlangane twi namuntlha mi swi vonini a va tele njhani va kha va lava ku ni baza mi kha mi ni jelasela hi n'wina mi lo ta ni tekela a lava ta ku tekela a ni nga ku tekela a ni ya voni baza na hi va vulavula ku ni baza a mina a swi komba ku va mi tsakela a khensa swinene ma se mi right man a ni kahle mi la ku naveta mani ku mi le ku vulavuleni ka Munghana Lonene okay wo sungula ni ta naveta Mhlambi coach ya hina ka Mbokota i coach ya yini ya bolo why ku coach ya hina ku ve wa u tlangi wo vona na tlanga na mehe ni tlanga position ni tlanga position 1 goalkeeper serious ya lero loko ndi wa ti-trial wa ya ringeta na wena ku i ta hetelela i tlangela swipano leswikulu i tlangela mani tlangela Mbokota Mightycom yi le hi kwilo hi ku no vona tintshava la yi le ku ground ya kona yi kona kwala ka la Dibini hala Dibini no ya khensa swinene i ta yi wena Manzarani Norman Magugu but Norman khenseli swinene mi ya mahlweni mi va khipa leyinene kumbexani hi nga mi vona ka yin'wana ya ti-team ti nga kola Afrika-Dzonga na khensa but Norman khenseli sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM Norman hi hlayise ngopfu loko hi fika laha ni tshemba ku na loko wo bodlomela sweswi ta hi phusha kambe hambiswiritani nongonoko lowu a wu humelerisiwa twi kwala ka la Dibini hala Dibini no ya khensa swinene i ta yi wena Manzarani Norman Magugu but Norman khenseli swinene mi ya mahlweni mi va khipa leyinene kumbexani hi nga mi vona ka yin'wana ya ti-team ti nga kola Afrika-Dzonga na khensa but Norman khenseli sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM Norman hi hlayise ngopfu loko hi fika laha ni tshemba ku na loko wo bodlomela sweswi ta hi phusha kambe hambiswiritani nongonoko lowu a wu humelerisiwa twi kwalawani kusuka hi vuseketeri hi vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa kasi loyi a vona ku hi kumeka amoyeni hi michini ya hina i tatana Fumani Makaringi hi anga le ku hlanganiseni tintambu kasi a studio 2 a ku ri na Gajeni Zidlekaya Brian Ndlovu hi ya kha vona leswaku mina na wena hi hetelela hi fika amoyeni hi ndlela leyo nokona ku dzumba la mina wa landzela hi ndlela yoyoleyo sweswiwa hi awara ya mbirhi kwala ka Munghana Lonene FM anda ka mahungu walawo mbana siku lerinene mi tiphina ka titimela mi hlayiseka la mi nga koho mi kufumela mi nga khomi mikhuhlwana hi navela leswaku swilo swa n'wina swi famba kahle ku njhani n'wananga a wu lava ku vulavula va susini tintambu ani va susini tintambu sorry kambe hambiswiritani a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka Afrika wa vulavula hi Black Friday hi ka hi ku tisela wona twi suka studio 2 a Polokwane hi ndlela leyo mbana siku lanene mi tiphina tata